Instruktor za inženjere u Rimcu. Što možeš reći o tome? Jel to znači da inženjeri dođu nespremni za stazu ili... Pa ne, nego, mislim, ajmo to ovak. Postoje ljudi koji su posvetili dobar dio života volanu, kao ja, i postoje ljudi koji su posvetili taj isti period života razvoju svojih inženjerskih skillova. I sad, koliko ja ne radim njihov posao, toliko oni ne mogu raditi to ono što ja znam i ono koliko ja mogu, ali s druge strane da ih osposobimo za vožnju, da budu u mogućnosti voziti automobile velike snage na stazi i tako dalje i da na kraju dana da su svi živi, zdravi i čitavi u komadu. Radimo instrukcije, odnosno radimo školovanje vozača. Mi imamo interne vozačke dozvole u Rimcu koje smo involvirali tamo negdje prije 5 godina i imamo 4 razine. Ljudi se osposobljavaju na Navaku, odnosno Nacionalna vozačka akademija u Srbiji. Imamo poprilično rigorozne testove i stvari koje prolaze i nakon toga se može slobodno reći da je netko osposobljen da vozi auto koje je većih, jačih performansi. I onda naravno on top of that imamo varijantu ako netko ima većih aspiracija pa smo na stazi skupa, dam si truda, vremena da nekom pokažem neke stvari koje su, ajmo reći, malo više, naprednije i tako dalje. Volim kad ljudi hoće učiti, volim kad ljudi pitaju. Ne volim kad ljudi smatraju da ću ja sad doći, evo, i sad ću ja nekog navlačiti za rukav, hoćeš da ti ja pokažem, jer to se meni nije dešavalo u životu, pa onda očekujem od drugih ako nešto žele saznati da me pitaju, ali nikad nisam nikog odbio po tom pitanju, dapače. Ali dobro, nema ni prosipavanja znanja bez veze. Pa ne bi čak rekao da je to prosipavanje znanja. Na šta ti je to više? Ja to gledam kroz jednu perspektivu. Kad sam ja bio klinac i došao kod Zlatka Kvočića i pitao ga neke stvari, ili kad sam pitao, ne znam, Juru Šebalja ili nekog od tih ekipe, bilo o vožnji, bilo o mehanici, bilo čemu, dolaziš s tim nekim respektom i nastojiš biti tih, šutit u ćošku i gledati razmišljati da li ja smijem postaviti pitanje sad ili ne. A kad netko dođe i očekuje da ćeš ti njemu, eto, zato što je on tak, rođen je prije 18 godina i sad trebamo ga svi poštivati jer on gleda YouTube i zna cijeli život napamet. Sad bi njegu trebalo sve to skupa utuviti u glavu ili, ne znam, očekuje da će se to sve skupa desiti po duhu svetom. Ne baš. Ne zato što ja sam sad užasno protektiv tog znanja, nego ajde ti postavi se u neke realne okvire. Ne?